Bwanyuma yo kurahizibwa naho bateriro bururu bo kutorana speaker konkobo babutire mirundi ebiri bwanyuma besimbireho kugumana bagwa makazi ekitumire chief magistrate kushoza ba kansara bona heru okugira kwikirizana. I want that if we don't come out with results this time, I will have no option but to have this house has done and you go for leave. We elect one member who is not on board now, the one who resigned, we had that he resigned. Wanyuma rutaro rokuronda speaker kwa ahanho abanyishengero ba Mitoma bashabira barahire okwebe byonyuma bazakora ibyentunguka ya Mitoma. Washoze ikigambo kibi aha radio naraza internet ahasimwaha noba actually noba noyehe muri wewenka hano bakohekora district hii nyenda kubashaba waba no manyango mwebembeza ine cyakozire ekitakikire mushike omujyo tubitna kandi mpurango kozire neki byaba bitero bitereze mawura ni nyomurimo bwanje no gushaka konke ginde bitu kushaka Mr. Speaker sa nderabe nibirwo mu kanso yawe egera hinguze program zanyu zona mukabitkwasa kafata nisana bebembeza abandi chairman wa movement RDC na nabandi bona tukagenda tukashakira Mitoma tukareka then mukagapamka implementinga. Chairman wentebe ya katano ayekiro ko byamagara bitene biteganisa abantu mu Mitoma kandi azirengo ahanoho haratandikire twenda campaign yaba cyarabeitu kuzana mu marwari yongere ecyakana Mr. Speaker silime kirya ijyaha ekirukurataho bitwenda ratu in coverage yigana hata abantu mushanju pasenti abushanju muri kana Mr. Speaker bisuye kucyaringa ibindi bihoroni banyambira no mukisha ba kansara bamwe borekero buremezi obutiro mbyanga byabo na munonge birarya mizi kandi bazirengo nibija ko kiri kubasika kureba ngo bagikoraho. In fact, I'm not very happy. Kurangu itwe chiyanga, we don't have water and we are sharing the water with the frogs. Mwenu na ngabera ndasha government kuko yambira abandi bantu bakatunga. In fact ndabango ibintu byona tubakabikora at once. Konkani tuba considering special tuleke kubagana misira nebicere kurangu nito abantu bitu batungo buhereza kuko abandi barabutunga. Obiro ry'umugenyi mukuru araganise kureba ngo batereze ibyo magara omuri Mitoma no kureba ngo urugombora yaje health center 3. Mrechetwe ikite taba kusaba health center 3 usange no mukanso icyo kintu cy'uriyo musa duteka kwetaga support ya technical people taba pushinga especially ibintu kibya kukiri health center 3 amashomero na nebindi. Abebembeza barahizibwe baraganise kora cyone kiri kubasika kureba ngo batungura district yabo na munonga umbyo bwegese hamwe n'ebyamagara. Amakoraga gasha kwa Ben Mohoz ahabwa TV West.